Ćao ljudi, šta ima? Evo vas opet u Gambog Gamingu. Šta ćemo tako danas lepo raditi? Radit ćemo prvi put gameplay. Šta ću vam tako danas lepo pokazati? Video sam u opisu jednog videa, mi je neko napisao zašto ne snimaš gameplay GTA San Andreas, onda imam GTA 5. Ja sam rekao da ću snimati, pa evo. Znači, ostavit ću linkove u deskripciji odakle skinete ove sve modove. Vi imate u prethodnim klipovima kako ubaciti. Vi pogledajte pa ubacite, izrezajte se sa ovim modovima. Mnogo su dobri. Evo. Evo. To je Franklin, evo ga kalaš, uzmemo. Izaćemo napolje. Evo, pogledajte, vidite kako je. Evo ga Rocketman. Vidite kak je. Kakava vatra dole. Evo ga Michael. Evo ga Michael pored mene, kao što vidite, eno ga tamo. Sad ćemo kliknemo peticu i da biramo kog ćemo, evo Michaela ćemo da znamo. Evo, sad sam Michael. Sad ćemo Trevor. On je totalno u drugom gradu tamo, ovo mora svima ovako zabaguje pa se vrati sve na normalno. Sad ćemo da vratimo na Franklina. Evo Franklin. Da, što sam te još da vam pokažem, da, ajde da uđemo ova kola. Vidite, kad ja zakočim, pogledajte kako ja, kad ubrzam malo, sad ću vam pokažem, pogledajte kad ubrzam, kako odmah se menja grafika, to je mnogo jako, senke se vide od drveća, teo sam da vam pokažem grafite, pogledajte, i ovdje preko ovaj stup ima grafita, znači mnogo je dobro, dole vidite mapu. Znači, narod, kao što vidite, sve je tu ubačeno. Imam još mnogo to što da vam pokažem. Evo, i da vam vidite auti kakvi su različiti, jao. Stignemo na kola, ona brzo, ajde. Evo ga ovdje, kao što vidite, vetrenjača ona gore. To sam isto u jednom klipu pokazao kako da ubacite. Ovo gore. Evo, kliknete P, izbaci vam dole telefon, 8 i 10 minuta, mada to bi nama bilo 10 sekundi, ali ajde. Idemo ka dole. Znači, mnogo je sve ovo jako. Jao. Idemo do zgrade da vam pokažem noćno svetlo. Bež tamo. Mada su mi kola skroz uništena, ali šta da se radi. Evo vidite, noćno svetlo je ovdje upaljeno, ali se baš toliko i ne vidi. Da vidite kako puca. Ukucao sam sada šifru da me ne juri policija. Vidite kako puca staklo kad opalite metak, vidite. Da vidite eksploziju, da, i to sam te vam pokažem. Eksploziju da vidite, pogledajte kako je. Eksplozija. Da ima da li je bar 10 sati, nije još. Mogu još malo sa eksplozijom da pokazujem. Mislim 10 sati sam to mislio zato što će tad mnogo da se smračeno i da se vidi lepo svetlo i sve. Pogledajte kakav je klip, gledajte sad.
Bam, pogledajte kako je, ko u realnosti. A da, oružja da vam pokažem. Pogledajte. Bijazukica. Neš mi pobeći. A, evo ga Franklinova kola, ne! A, joj. Mogao sam vam pokažem Franklinova kola. Ali sad je gotovo, nema veze. Evo, ne ču ni pištolj. Dobro, sad da pređemo na druga oružja. Snajper. Vatrica. Bomba. Malo da je ugasimo. Evo ga nož, pištolj, kubure. Znači, i još ovaj kalaš što ste vidjeli. Bazuka druga, sprej, palica Franklinova i dva pištolja. Mislim da je vreme sad u zgradu, znači 10:45 i još se dobro ne vidi, ali pogledajte vi taj pogled. Pogledajte tamo, drugi grad se vidi. Pogledajte vi kakav je ovo pogled, znači ekstra. Vidite kakav mi je padobran, pogledajte. Na vetrenjače se vidi, znači imate vetrenjače i tamo u pustinji, vidite imate i dole vetrenjače. Znači svugdje imate vetrenjače, mnogo je dobar mod. Divim se ovom modu. Za koliko padne. Pogledajte vi taj pogled. Na vetrenjače i tamo, pogledajte vi taj pogled. Evo sad ćemo skočimo. Gledaj kako prolazi kroz oblake, vidite, gledajte sad. To je mnogo jako. Evo, sletili smo. Gdje smo sletili? Čoveče, kako ćemo siđemo odavde? Ja. Pokazat ću vam i kad me uhapsi policija kako to izgleda. Da li ću preživjeti? Čekaj, sam. Preživio sam, opušteno. Ajde, ovaj auto bolji. Znači, ovo je moj prvi gameplay, evo ga Franklinova kola, to sam isto da vam pokažem, pogledajte. Ovo se meni učinio da je Trevor, ali nije. Franklinova kola, pogledajte kako su jeziva. Znači, mnogo vidite kad ubrza kako to ide. Ojoj. Šta ovo bi, čovječe? Znači, mnogo je dobro. Sad, daj, zakmi, sad ću vam pokažem. Evo, 2 zvezdice kao što vidite gore, sad ću opustim da ustane jedan policajac i da me uhapsi, vidite kako je to. Nije isto ko u GTA San Andreasu, sad je ko u GTA 5-ici. Evo, ovaj samo puca, moram da bežim, ovaj samo puca, vrat, nema ništa drugo, samo puca. Dosadno je kad puca, znači, evo, nemoj smarati, brate mili. Pokazat ću vam isto, ima raznih odela, znači nije samo ovo odelo, ima raznih odela iz GTA 5-ice. Daj, brate, hoćeš me uhapsiti, čoveče. Gledaj ga. Samo puca u kola, brate. Bolesno. Čekaj. Ja pred policijsku stanicu, da vidim da li će me tamo neko uhapsiti. Da su svi ajde, pa izađi iz kola, uhapsi me, evo ja sam stao. Jeste toliki invalidi, brate. Ne vjerujem. Ajde. Evo sad će, evo uhapsio me, sad ćete, pogledajte, ko GTA 5 me uhapsio, dobro. Odelo da vam pokažem. A pre odela ću vam pokazati avion, evo ga telefon uzima da razgovara, nemoj. Nemoj telefon, pusti telefon. Vidite, bande su kao puštene iz zatvora. Sada idem vam pokažem kako Junket leti.
i da vam pokažem koje sve delo ima, to sve što sam bacio. Znači vi možete da si igrate, ja ću ostaviti linkove u deskripciji, znači vi birajte modove koji vam odgovaraju, ja sam pokazao sve. Kako da ubacite, možda ostaje još neki, pokazat ću naravno ako se sjetim nekih klipova za modove. Pogledajte palme, pogledajte, detalji su rađeni, ptice, pogledajte, detalji su rađeni. Idemo do kuće. Brže malo ćemo. Znači detalji su rađeni, vidite narod isti ko GTA 5, evo ga Heliš. I moja kućica. Da vam pokažem. Ovo samo da sklonim ovo. Znači ima svakakvih odela. Prvo ove naočare ćemo da skinemo. Evo. Da, ovo. Pogledajte kak je bez naočara. Ovo, nećemo ovaj Dux, nekako mi ne stoji. Samo da nađemo. Evo, ovo iz GTA 5, znači ima svašta, imaju i one maske, čudovišta za hokej, znači ima svašta, mnogo je dobro. Evo ovo, ćemo da uzmemo. Evo ga, kaciga za motor, vidite kakav je. Za hokej, da vam pokažem kako je realno urađeno, pogledajte. Znači mnogo je jezivo i da vam pokažem još jedno lepo delo koje uvijek ja nosim, skoro uvijek. Samo da nađem, sad ću sačekati, gdje stoji, evo ga. Uvijek ga skoro nosim, pogledajte kako je lepo delo i da vam pokažem, znači ima puno dela da ne bi sad listao. I da vam pokažem još maramu, mislim nije baš bukvalno marama, ali samo ja da nađem. Green. Evo je, pogledajte iz GTA 5. I sad ćemo da izađem, vam pokažem kako jumpjet ide. Evo trčimo. Ovdje ćemo sad razkriti malo da se popnemo do gore. Evo ga. Pogledajte. Pogledajte kako se on uzdiže. Ne uzdiže se ko neobičan, pogledajte, ide, može da ide gore, pogledajte. Znači, to mi se sviđa najviše od svega. Pogledajte, može da ide pravo gore, može da idete gdje hoćete. To mi se najviše sviđa, pogledajte kakvu krivinu ide. Znači, to je najjače. Samo morate ga dignete na određenu visinu da bi se on kretao ovako, znate, ka gore i sve to. Znači, taj mod je najjači. Nadam se da ste uživali u prvom gameplayu o GTA San Andreas s modima GTA 5 i eto, i to bi bilo to u današnjoj epizodi. Do sljedećeg viđenja, doviđenja.